No ati informata vocera kata darau ne parte si comunidade mai hutu ia Fatim Besitel lian hodi truka osan a 200 centavos ne magda Hamos preocupação também de osan 200 centavos de maka la funciona tambah lori bai loja sira hola sasan mabe loja sira la sim hutu tambah de daun público pânico no sira karak lori osan 200 centavos ne mai truka ia banco Besitel atau nune sira bele na Fatim sirnia direito osan be maka sira ia tambah ni tebo cina tatene klien lita informação claro kono ba ia assunto refere meta acompanha moto ki hamnya live streaming internet terlalu ruin sama buatnya internet usang laporan semain be kalau buatnya di tanah deh dia agradasi itu normal lah tak kalau usah kalau anusa para internet usang lebih bangku sirne tinggal habis ne mai presen mau poin sila kontrol remoto ati sila kontrol mais eso buatnya lo miran ayo ne mai presen decisão ya ne de repente mas kami muka de repente kami agradece mais para ita atau buka solução ne usah ditanya to $2 ne lah depois que banco central de la São Mundial banco ou sira ma contact man kama saina sira ma foto usahnya ne pat komersial ma foto usahnya mandiri itu hotu wapo komersial ne mai hotu ya ne mereka ditanya usah makin para timurnya usah makin Tira bate mana ini label ko biar ini akan ini masih ini label panik pulai sama baru tira bosan nih karena dia siapa kue nak apa primero kan 5% ya 5% kan dia mesti tak akan saja aku nak pilih balik baju pas dia hodot nilai ya tambah bosan $2 ini itu kan normal kamu bosan ini dia bosan makanya masih mampu dia dalam label baiknya mah uniform apa kan mau berpakaian betul limite quando decisão ia né lo na tama ini la bele pane kutama $2 kita ko base normal ini normal dia ko malu karena yang kenal YouTube live streaming televisão no posan sita acompanha da comunidade sira mai hamutu i Besitel oing ho di sira karak forma iha ne ho di truka sirania osan 200 centavos ba fale iha dia kita ni usah tahu kita ni usah lah panik buat kita tambah sila resolve tidak mungkin si masalah na kami lori bare di market ya lo jawab ai kami sila sini bangku sidau ini corona bangku sidau kasai dan kosan be $2 hutu pan sidau gini untuk mayan ne harus approve tadi mayan betul ada tidak kosan pan iya na ada seni yang buat deh kamai deh kosan kita ni $2 100 $2 Tanya, saya mau beli buku sini be, langsung bagian ini ide lama kan dia bisa tahu, jadi kan dia tadi karena dia tambah, ini beda sini. Kita untuk tu sendiri masih ada, ada seorang tidak tambah dari kuat internet bayi dah, di situ kita beli desa yang tahu, $10 plus $5, berarti $5 lepas, dia beli desa, masih itu tidak boleh. Tapi lah panik normal. Lama sort ini mai juga kita aturan analisis sih. Tapi bila mai problemnya beli alarm ko yang itu timur dia sama. Kamu balik ke sini sih? Nah, si tahu kan lagi kita nak beli tu. Saya dah tambah sirah. Aku orang ini mai ke barang. Kata beli ya dili mo fa sana ami baya ami bani siya ko belal dia sana ai malfong kata sino osan ona ami lori de la osan e bare ema fansane se la posimo ida ha
ao corona pas você calor do você ne ba dia loja emang laku si mana você ne lo sami makalo sekali emang sebenarnya koi kami orang orang kami tar gun kami koi bangkong itu kalau sami makalo kami nutu emang bisnis kita makan sana kami apa cermat makin ada. Pokoknya melimut tidak sini nih. Kami aku suka sini. Liga. Orang di bank itu mesin, mesin saya. Lihat saja. Liga itu ini kuliah ini. Dia hut. Bisa lihat kan be. Emang lima orang bisa lihat sama $2. Satu kali kosong. Rokok dia tidak ada. Adi be, saya dah sirap thank you kamu tambah yang mau dia pun tak tahu kader makanya tadi maksudnya bumi dan dia malu karena yang kenal YouTube Live Center John Timor Post dan mak informação nebe a mirela tapi tá botira relaciona o San 200 centavos nebe mak da dar público a questão na casa ligado ho 200 centavos falso nebe mak ora da dar kono railaran itu railaran jadi place nebe mak da dar nenam kari ba ia mercado tamane husi parte loja sira la simo o 200 centavos tamba ali hang o san falso tamane público mai fatin bese teli hodi atu truca o san 200 centavos ba fale o santahan tamane ta botira ta teneklen itu informação claro kono ba assunto Ambil entrevista la live. Ambil entrevista. Ya cargela mas serve explica tudo será mas será karak metu ka falosa. Tamba agora emedi hambe. Tahu amasir ronu sisi dia no sandana wasa pa. Tama emang kuliah barak lo. Tama emang kuliah barak. Terus emang main hola punya sesama $2 lomak na amla siman tama aminya ni. Tama umuknya kamu. Masan sila main sira kumula mo to kia kofri ga iya nabe ba kuri main sira. Durante tayo kofri mo di matrukan. Obrigado. Agora 2026 namanya na ambil sa si mama si mahola ke hom kes dan sa 2023 memang dia me hasil bagus Tombe. Ama dia yang lamana narang kompletum. Ini sampai nadora. Sini bekar. Ami ye ye belan. Panik. Lawas hindi ba sa kami kasi akala sa itaw sin po. Dia kemarin cerita nama que informação nebe a minha relato nebe tá botira relaciona o san 200 centavos nebe magdadao ne sai preocupação ba público ligado
kata yang osang ne osang falso tamane ia parte mercado mosla simo osan refere tamane usi parte comunidade mai kedas ia besitel hudi atu truka osan 200 centavos ba fale ia osan serselo kanesa osan tahan momos osan nebe maka usi parte abesitel rasikia tamane ida ne informação nebe usi hau no vai magno relata na vita botsira ia besitel kai kolidili se fil hikas ba studio tel